Zdravo ljudi, je došao novi klip na ovaj kanal. Danas ćemo malo igrati Clash of Clans. Ajde malo da pokupimo, da maknemo, kako vidite, nemam klana. Imam 2 golema, 50 starčara, 15.000 i 3 Luni Meklunija koja se dobije 0.5. U klan kasno imam 6 džinova i 4 zemljotresa, jel? I ajmo odmah jedan napad da napadnem. Vas sam naučio pričaš. Jedan napad da napadnem. Cool. Koga ćemo? Ovaj ima puno loot. Ne, neće. Da imam drugi vojsku, uzeo bi njega. Malo jačeg. Ljudi, kako sam vidio, uspjeli smo osvojimo 50 subscribera. I s tim ja bih volio da idemo na rod do 100, znači mnogo sam srećan. Za to što je 50 subscribera za mene baš puno. Nikad ne mogu, vjerujem da ćemo to da uspijemo. Ovaj baš ne gleda nice. Uzimam je... Clan Castle. Samo sad da nije pak. Nema nikog. Ali sad vam nećemo. Ni njega. Ama ni njega. Pa ovoga bi mogli. Ova inferno tovara. Ne, ni Michael Bowe. Ti bi me razbili. Evo moguće 2 minuta traži me nekog. Town Hall 7, ne. Neću. Slatko, ovo ima srce. Gdje pušte? Ja ne mogu napraviti screenshot. Pa Boga bi mogli. Pa baš. Samo da ne bude fail. Ok, ajde. To, uspjeli smo. Clan Castle. Nema ništa. Ide. Golem. Trupovi. I wizardi. Kanon ovaj sad mora da umre. Ček, 2 je defensa. Su gotove, sad ide u Lunu. I King. Ok, imamo to Town Hall. Skeleti, pustite moje, kako se zovu, ne znam. Ovo je dobar napad. Dobro, što smo njega napali. Što je najgore, imam još puno ovih arčera. 3 stara, ne vera će budu. Kako pravi ovaj Luni damage.
Idu archery, go archery. Just do it. Neće uspjeti, neće. Mortar, da nema mortar, uspjeti bi mortar. To, radili smo ga. Sad idu, uiii. Što više procenata? Pa 90% nije loše. Pa. Fino smo uspjeli. Čestitam. Skoro smo u level 63. Yeah. Ja samo napravim, ne hogove, 2 golema. Koliko? 15 izrada. 15 izrada. 3 balona. I sad ulazim na najteže. Idemo u Recon Leaf, ovakav klan treba. I sad requestujemo. Ne znam pojma što se mi piše, smo dobili? Level 5 giante. Nije baj mene. Spil nam treba. Ako ja ću sad na stanicu, ću dobijam moje spilove. Ej, moji spilovi. Dajte mi pilove. Ej! Ej! Dajte mi spilove! Spil! Daj mi spil! Nećete daj spil. Ali ipak, 5 gianta. Maknemo i to drvo. O, koliko imam drveća. I šta sam ti... Da. U sljedeći update dolazi, ja mislim, Bomb Tower. I taj Bomb Tower treba... treba spriječiti napade sa valkirama i tim stvarima. Ne. Daj mi experience. Daj mi. Ne experience, gem! Ja, daj mi gemove. Koliko ovo košta? 9. Finish it. 54. Ok, 6 imam već gotovih. Stalo 4 i 3, 4. Ok, dobro je. Pa bi rekao ljudi da se vidimo u sljedećem klipu. Nas su uživali. Ćao! Moja prekinem. Ćao. Prekinem.